Dating kanito kakabsat, iburay ko kada kayo iti mensahe iti Apo, nga ti Paulo na 10 powerful reasons to rejoice. Are you happy? Amen. Naragsak kayo mo lang kakabsat? Amen. Happy naragsak kayo? Oh, they die. 10 powerful reasons to rejoice. Let's open our Bibles to Psalms 118 verse 24. Psalms 118 verse number 24. Okay, the Bible says, Psalms 118 verse 24, "This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Dahito iti aldaw nga inaramid ti Apo. Pagragsakan mi ken pagraguan minto isuna. Praise God. Philippians chapter 4 verse number 4. Dikito ikat iso ti anchor foundation deti message tayo. Okay? A Christian must be a joyful person. Naglagay po nyo deta kakabsat. A Christian is a joyful person. Are you a joyful person? Amen. If you are not joyful, you need to be saved. Because a Christian is a joyful person. Philippians chapter 4 verse 4. Kuna ti Bible, agrag-o kayo iti Apo iti kan kanayon. Always, it did not say rejoice in the Lord if. Oh, it's not conditional. Rejoice in the Lord when. It's not weather lang kuna ni Kuya Kim. But rejoice in the Lord always. And again, see, I say, rejoice. So this is a very important instruction to every Christian. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Okay, kararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti panakatipon-tipon mi itang amalem. Agyaman kami kadigiti amin nga brethren present to attend the service both online and especially on-site. Thank you for the song we have heard from the choir. Thank you for their dedication to practice and to render this, Lord, beautifully for your glory and honor. I pray that you will bless each and every one in a very special way with this message. In Jesus' name, amen and amen. Okay. Now, sa bali tay tao nga naragsak, gaputa adda iti material nga mangtud kinkwana iti ragsak. Sa bali mo't detay ragsak tayo no kwa, no aglalang tayo. Di ba? Siyempre, naragsak tayo, lalo no naimas ti makan, di ngamin. Amen. No sweet meat. Anapay, igado. Pansit. Na agar-aruyot ti mantika na. O, di nakaragragsak tayo, di ngamin kakabsat. Amen. Tapos, agistorya ni Brother Erwin. Akat kompleto, di Jericho, iti panaglalanglang tayo no kwanta, nakaragragsak tayo. So, that's wonderful. Ngayon, deto'y pagsasaritaan tayo itang amalem kakabsat, kat haan laeng nga detay ko natin nga apag kanito nga nagragsak ka. Nga to nagawit kat balayo kat, nakaragragsak ka nga to nagawit ka balayo kat, dano naman di kitay, di pa nalabaan. Detay pinanawam nga di pa nainawan. Po, pero may agpulkog ti ulo. Han nga detay ragsak nga, adaking ka ti may nga banag, umdas lang nga nakaparagsak king ka, but it does not help you with your problems, with your crisis in life. So, dito yung pagsasaritaan tayo nga joy kakabsat, kat talagang comprehensive. Tiitid na king ka nga joy kat it covers everything in your life. Iso nga detat pagmayatan ti Christian. Detat pagmayatan na iti sao iti Apo. Now, before we get into this topic, 10 powerful reasons to rejoice, kitantay the negative side.
Beware of joy killers and joy stealers. Okay? Beware of joy killers and joy stealers. No joy killer, kayat nga sawan, di kita'y mangidep, mangpundi kada tayo. O, sino kada kayo kakabsat, iti napundi. Madama nga mapunpundi. Mabalin nga, adda iti rason na nga mapundi ka. O, mabalin nga, depende, no anya, DJ kasla pakapunjam, alisto nga pakairitaam. Alisto nga pakadownan jeriknam. Paka-discourage some. So, these are joy killers. But actually, haan nga digiti circumstances ti talaga nga joy killer. It's our attitude that kills the joy. Dijihan na napintas nga attitude tayo kakabsat. Iti makaperdi. Kasi, kunanan ni David Gibbs, it is not what life brings to you, but it is how you respond to those circumstances that determine your joy. Ang DJ circumstansya kano passive ngamin no ka DJ you become passive. No, it is not the circumstances that brings joy to you, but it is your attitude to your circumstances. Iso nga ti joy killer kakabsat, basically adamot la kada tayo. Like no da ko ma-envy ta pusom, anat envy. Two letters, envy. Apas. Oh, ay kat ano ka kuma, no teka rubam kat ado ti kotsena kat besmesa king ka, no adda contentment mo, hangka man ano, ngam no adda NBJ pusom, awana na kakabsat, talagang awan ragsak mo, hangka naragsak ka DJ kotse mo natatalok kotse teka rubam mo na. Because, dahil ba tatlo yung kotse niya na ikaw ay hindi masaya, hindi, it's the attitude. Kita yung kakabsat? O, inungtan na ka DJ boss mo, di ba? Pinagalitan ka kasi mali yung ginawa mo. Dapat itama mo ito. So, nasaktan di loob mo. No, awan iti right nga mindset king ka, agat agawid ka nga nasakit tinakam mo. So, DJ ka di pa nagungot ti boss mo, tinang paliday king ka. Saan? DJ kinakurang, iji pa nakaawat tayo kakabsat. At naging emotional tayo ngamin. Hantay kinita, DJ objective. We were too emotional and tekunak man na, detat problema kakabsat, hanlang ati tao, especially Pilipino, masyadong emotional. They are not thinking objectively. They always put their emotions ahead of their objective mind. Kita? No, da ibagam kat kwa, DJ pakasaktan nat umuna nga atupagan na, imbes nga i-consider na dyan napintas nga ibagbagam king kwa na. Di nga aming kakabsat, kastat Pilipino, puwera de los buenos. Apay, tekunak man idisan de kada kayon. Gapo, kadigitoy, radradyo tayo nga, dram-drama. Oh, alay, da kay Pilipinas kakabsat, da kay nga natatagan ng dangami, di ngami, nahilig kay ngagding radyo. Big-bigat pa lang kat balita, ibagana, di kita na disgrasya, di kita aksisin ng pampamilya, agat, permi nga negative kasi, good impact naging ka, di ba? Malpas ka nga manganti aldaw, alam ni pagiddaan sa nga ilyan tiginnan, sa mo iplay ti manong medi, o ang makipagsangangit kanton. Tepela tukar na kakabsat kat alaan na jirik namon, tararararararan. Di tepela sound na kakabsat kat talaga nga. Iso nga, kakabsat ti Pilipino kasjay, dito yung drama mat. Iso nga no, adda ibagam tatao, dete umuna day nakasaktan na isot umuna kakabsat nga panunutan na imbes nga kitaan na nga napintas di imbagam, napintas di objective mo, napintas di panang correct mo, di ba? Mayat di kayat mo nga mapasamak, pero di pakasaktan na isot kitan na iso nga tunok ang kakabsat may dep. Iso nga adot Kristiyano pati Kristiyano nohan na ma-check deta nga ba nagkakabsat alisto nga mapumpundi. Sino kadakay di alisto mapumpundi? Hello? Mayat tiriri ngam ti bigbigat. Nagsaulat basit je tao geng gagat na pundi ka nagmalmalimang kakabsat. Nga tunukang kat permi nga ma-discourage sa kaste kung kakabsat di attitude ti dapat malawlawagan sa jay. So nga dapat na masursuruan tayo nga Kristiyano. Ti kumon ti Bible kat rejoice in the Lord always. So deta kakabsat. Amen.
Oh, I hope di nga imbagak kat makatulong ka da kayo, especially trabaho kat amom it's hard to deal with difficult people. Ado nga tattao ka kabsat no hang ka nga prepared tapusom kat hang ka equip te ko nako mapundi ka agawid kat balayyo ka kabsat nga pundido. Tuno kwang kat mairamraman dagiti awan basbasol na nga pingping nga da basbaso ka da ridridaw ka kabsat maliklik ka banata napundi tayo na eh. Amen. Amen. Oh, so nakita yo, beware of joy killers, the attitude, kun joy is stealer. So nga ni Satanas kat amo na DJ kwam, weakness mo. So nga ijay nakakakabsat nga medyo tutukan tapnon ti kastagat kanayon na napundiga. Kat tatagakabsat, apay nga dapat ti Kristiyano kanayon nga naragsak. Why? Because digito'y sangapulo nga rasones kakabsat. Ipakita kada kayo, no apay nga ti Kristiyano, dapat naragsak. Saan la dijay? Before we go to the points. No Kristiyano ka, DJ joy mo nga kas Kristyan kakabsat. Kat iso ti agbalin nga testimonyum. Di ngamin, agasam no nakamisuot kalat nga kanayon, kakabsat nga mapan agubra. Sa balit ay tao nga serious di trabaho. Sa balit ay nakamisuot kakabsat nga emotionally nakamisuot. Sa balit ay serious nga dapan panunutan na. Amen? Nakamisugsog ka kang kanayon. O, sa munto ko nakat awisan ka man na umay makigimong. Akat ko na daging ka, ay kat no kastamatlat baptis akat jakay ti agbali na baptisan ko na da kakabsat. Amen. So you need to advertise the Lord Jesus Christ well through your joyful spirit. Amen kakabsat? O, iso nga diyo nagtipagtaengan. O, anti awisan kanto ko na dagat awan na kaanakan de daga kinamirdoot mo. No kastantumot lang ti baptis agad, kaya ti agbaptis ako nana. Okay? So, nakita yung kakabsat? Importante dito. Okay? So, beware of joy killers. Now, life circumstances may cause us to despair. Amoyot despair, maawanan iti namnama, discourage, maupay, faint, deta kakabsat, hanakayatan iti agpatuloy, na idebeng kakabsat, faint nga ruden. Oh, di mo kayatan nga ituloy di pa nagserbim ti Apo kaputa adda ti nakapundiging ka. Ngem hana dapat kasjay. In Him we have all the reasons to rejoice. So let us think more objectively rather than emotionally kakabsat. Ayan. Our joy is not dependent on our mood, our emotion, or human side. Our joy is dependent upon the truths of the Word of God. So let us think objectively rather than emotionally. 10 powerful reasons. Number 1, apay dapat naragsak ka. Number 1, my name is written in heaven. Amen. Oh, deta kakabsat. My name is written in heaven. Kitan tayo di ko na ni Apo Jesus, ije Luke chapter 10 verse 20. Luke chapter 10 verse number 20. Okay? Amom no masursurom dito kat dakkel ti paggrow anti personalidad mo. Dapat datayo nga tao amom no aggrow kat Christian life sumursurot pati di personalidad mo aggrow kakabsat. Maukas aglupos dagitay hananapintas nga pa nagugali tayo no kwa. Notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Oh, after Jesus Christ sent the 70 disciples and they came back and this was the report, Lord, grabe. Ayun, di ba? Ang saya-saya nila, grabe Lord. Even the evil spirits are subject unto us. Dagiti dakas ng espiritu nagtulnog da kada kami. Kat adu dagiti milagro nga napasamak. So nakaragragsak da, di ba? Anat ko na ni Jesus Christ, good job ko na nakade. So ano da dumakakabsat kat agipadamag kakat sa balit isong batje leader mo kat mapundi jerik na madia. Han nakinomendaran ni Kristo kakabsat je kuna DJ kwa. The Lord did not immediately command kadakwada nga good job mayat man deta hana ko na kuna ni Apo Jesus kuna na hanga deta dapat kuna ni Apo Jesus notwithstanding in this rejoice not hanga deta ti pagragsakan nyo kuna nakitamban di ba kuna unay mo ni pastoron permiti ko kat ape nga di naman la komendaran
Dinggam deti kuna ni Kristo, kunana, notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you. Hanga detat pagragsakan nyo. Ti pagragsakan nyo is this, your names are written in heaven. Oh, di ba? So the Lord is taking them from a temporary situational joy to an eternal abiding joy. DJ ngamin pa nag-subject ti spirit kat situational DJ ata maminsan lang. Oh, mabaling nga next week awan tot kas jayeng kakabsat dihan kanto naragsagan no awan ak subjecting kang spiritan. Ngamahan. Kasi deti kat the Lord was taking them from a temporal source of joy to an abiding eternal joy. Nga whether adda itikas tang miracles wano awan naragsak kalata kasi adda nagan mo di langitan. Jay tiket nga sawan. The promotion kan awan naragsak kalata adda nagan mo di langitan. Nakas jay. Adda simangput nga paketem ti Pilipinas wano awan dagam di Pilipinas. Aya. Naragsak tay lata apay adda nagan tay di langitan. Oh, anat naragragsak tay umawat ti pakete wano ti nagipatulod pakete alaman. Ha? Sino naragragsak? Ha? Tay nagipatulod pakete, wano tay mawat pakete. Ha? Tay nagipatulod ti pakete kakabsat. It is more blessed to give than to receive. Amen? So nga, agur-uray kamlat ta dito. Amen? Joke lang DJ kakabsat ha. Ngam no ipay suyo kat awan dakdakas na aya. Okay. Now, let's go back. So, Jesus said, rejoice that your name is written in heaven. Apay kakabsat. Kasi, te ko na ni Pastor John, nothing is permanent ko na. Te message di kalman, ni Tita Mindat nakangag. Nothing is permanent. Ti ipagpakita na ngamin di jay kakabsat, awan ti estado kun kasasaad ti biyag nga permanente. Everything is temporary. Iso nga no ijay nga na iyang core. Iti joy tayo kakabsat. Talagang maperdi ti kinakristyano tayo. Awan. Kasi everything is temporary, nothing is permanent. Oh, dito trabaho ita, dim amunod next year, dita ka pelang. Dito trabaho, you were able to gain a friend, it becomes a family, then suddenly you have to move. So, and what? You have to adjust. That's very lonely. Do you realize that transition is very lonely? Nagrigat yag, transition kakabsat? Di ba? Oh, dakat Pilipinas. Tunukan umaykat Amerika, the another chapter of your life. Nothing is permanent. Baknang ka ita, baka marigrigat ka to next year. Marigrigat ka ita, baka baknang ka to next year. Oh, nagpintas na lugam mo ita, tunukuan, dumaan, gumatang kan tumambaron. Nothing is permanent. So what Christ is saying is, do not put your joy on temporal things, but dapat the joy mo kadije abiding kan eternal. So we rejoice because our name is written in heaven. Kumbaga ko nam ti bagim kat, nagsaya aton ayata. Deti nga evaluation di bagik kat, wow, praise God. Whatever happens, whatever I have, importante, langit papanak. DJ simple nga word kakabsat can make all a great difference in your life. Rather than no awang king ka deta nga panunot, pero may trouble ka kang kanayon. When you have that thought, that simple truth, it makes a big difference in your life. So this is a very powerful reason to rejoice. Amen? Okay, let's go to number 2. Another important truth to rejoice. Number 2, all things work together for good. Kakakabsat. All things work together for good. Romans chapter 8, verse number 28. Romans chapter 8, verse 28. The Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, tibiyag kakabsat, adu ti disappointments, adu dagiti discouragement, adu dagiti circumstansya nga hammo inek-expect nga mapasamak, adu dagiti inek-expect mo nga mapasamak, ngem hammot nga mangyari kakabsat. So, how do we handle these things? Well, the Bible says, rejoice in the Lord. What truth do we need? All things work together for good. Diba? Adot Kristiyano kakabsat nga mapundi gapo kadeta, kinaawan deti nga panunot nga all things work together. Han na ma-accept. Adda digiti hantay ma-accept nga paspasamak ti panagbiag. Ti kunana ni April Boy Regino, di ko kayang tanggapin kunana. Ha? Daan na kanta DJ kakabsat. Okay?
Di ba? Oh, even in your life, aduntot mapasamak ti biyag mo kakabsat nga marigatan ka nga mga accept at first. Ngem no maawatam deti all things work together for good. Awan ijay pusom iti panagriri, wenno panag-question iti apo, panang blame iti apo, wenno panagpasuim iti apo, kasi ammom nga God is working things out what is good. Remember, good. All things may not be good, but God is working things out for your own good. Amen. Kita yo? Kasla ko madeti pandemic ita adot tao nga agririri kakabsat ngem datayo nga HBB siya nakaragragsak tayo. Amen. Kasi dito'y nga pandemic, dito'y nga nakita kakabsat nga no awan ti kastoy nga pandemic, dito'y nakita ti kastoy nga parabor iti apo kas deti agdama nga may experience tayo ita. No hanga kastoy nga nagpandemic adakad kastoy nga interaction tayo kakabsat mabaling nga awan. No awan kastoy nga pandemic adakad kumakastoy nga deti unity ti HBBC nga agbuild kadagiti projects ken gumatang kadagiti properties mabalin nga awan kakabsat. Iso nga no anyaman ti sumangbay iti panagbiag mo kakabsat ti kunak idikan man ti bigat no nagdingeg kay preaching. The Christian life is a series of victory, not merely a series of trials. Halaan nga ti ko naman, kumusta ka? Kung nanagat kastoy, adolatad problema. Di ti mindset ti kaduan. Ngam ko na di Biblia, kat thanks be to God. Kunana, di ba? Oh, tandaanan nyo, di gito. I-emphasize ko nga permit tapno agsagapsap kada kayo kakabsat. 1 Corinthians 15, verse number 57. But thanks be to God. Basahin nyo Basahin tayo. But thanks be to God, which giveth us the problems through our Lord Jesus Christ. Amen? Kakabsat? Oh, ulitan. But thanks be to God, which giveth us that the burdens through our Lord Jesus Christ. Yung bang nakalagay? But thanks be to God, which giveth us the cares through our Lord Jesus Christ. Anat itid, kano ti apo kakabsat? Victory. So dapat nga rod, no adda iti problema ko na, apo, dakkel ti problema kum ala. Dakkel to nga balay deto. All things work together for good. Oh, the bigger the problem, the sweeter the victory. You see? Isu nga, no adda problema ko na, apo, thank you. Dakkel to nga balay deto, apo. So, no malagip mo deta nga kang kanayon kakabsat, malagip mo deta kang kanayon. Awan to ti anyaman nga parikot pasamak ti panagbiag, nga mangted iti pakapundyan iti pamadim. No dikat kanayon kanto nga daragsak na. Powerful reason to rejoice. Number 3. Okay? Number 3 reason to rejoice. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Adu dagiti hantay kaya nga kabailan, nga aramiden, kat isotrason na nga maupay tayo. Di ngamin? Oh, ngamno, adda dagiti maipaaramid, kat kasla maupay tayo, ti bagi tayo. Gaputahan tay nga kabailan. Adu dagiti circumstansya nga pangipanan ti apo kada tayo, kat we feel like we are incapable, inadequate, and we feel that, especially if we've been bullied sometime before, ket kitantay ti bagbagi tayo ket kaslang atrasan tay digito nga bambanag kakabsat. Ket when you no atrasam digito mamisam DJ will ti apo ti biag mo. Mamisam DJ grace ti apo iti panagbiag mo. So dapat ti approach di panunot mo kunam, by the grace of God I can do all things kunana through Christ which strengtheneth me. Adda ti apo nga mangpabileg kanyak. Amen? O kasam deta kakabsat, strength ti itid ti apo king ka, no agkapoy ka, no marigatan ka, no hamuam mo ti aramidem, ti apo ikanakat strength, kunana di Bible, yea, I will, ti kabkabesa man I will uphold thee, kunana, I will strengthen thee. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Oh, I am your God. Be not dismayed, kunana. Oh, I will strengthen thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness, kunana. So, kakabsat, awan iti panagdanag tayo, wenno panagatras tayo,
Kasi the Lord will strengthen us. Oh. So kakitam ti Kristiyano kakabsat halang nga joyful, strong pa isuna because of Christ who strengthens him. Number 4, another powerful reason to rejoice. He will never leave nor forsake me. Yan. He will never leave nor forsake me. Nagsaya at detang kakabsat, adda ka kanyak apo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Oh, God is better than millions of money you have in your bank. God in you is much, much better than having 5 houses and 10 cars. God in you is much better than having the promises of men, because all of these things will fail, but God will never fail. He will never leave nor forsake me. Kadwak iti apo. Nagsaya ateng kakabsat. Kitantay di Hebrews 13:5. Amom deti nga presence ti apo, makaitud pa iti contentment. Kuna na, let your conversation or way of life, your living, be without covetousness. Hanggang agagaguman. Be content with such things as ye have. No anyat into ding ti apo nga addagan ka, agyaman ka iti dayjayan. Why? Takuna ti apo, I will never leave thee, nor forsake thee. With God, kakabsat, we feel nga, no ni apo, Diyos kat adda kada tayo, digiti babasit, dadakkel danto nga bambanag, because God is with us. He will never leave thee. Kuna na di Romans chapter 8, nothing shall separate you from the love of God. Amen? Who shall separate us from the love of Christ? Among tinasaw, deta love of Christ, we are the object of God's love. Deta kabsat, ti dapat makita yo. Ti ama kakabsat, kita nalata ti anak na. No anyaman ti mapasamak ti anak na, no agsakit kakabsat, kat permi nga, hamo mabalin nga dete lubayan eh. Kasi dayjay, kastamo ti apo kada tayo. Madakad makaisina kada tayo kakabsat ti panangkit kita ti apo. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword, 36. Nay, in all these things, kuna na, 37. In all these things, we are more than conquerors. Do you realize nga, deti ayat ti apo kakabsat, kat isot gapuna nga datayo kat more than conquerors. Because of Him who love us. Isong ano, deta ti balon mo kakabsat nga spirit, kan truth iti biyag mo kakabsat, awan to ti kabuteng mo nga anyaman na dumteng nga problema pasamak ti panagbiag. Because kunana nga rudbegat, if my father and mother will forsake me, then the Lord will lift me up, kunana. You see that? So He will never leave thee, nor forsake thee. Number 5, powerful reason to rejoice. Number 5, His grace is sufficient for me, for my challenges and needs. His grace is sufficient for me, for my challenges and needs. Okay? Ni Apostol Pablo kakabsat, adda dagiti barriers ti biag na. Dahil mention ko idikalman. Kita man di verse number 10. 2 Corinthians 12:10. Adot barriers ti biag na mo it barrier. Dete kas lamang bangen tapno aghamong kahang ka makapag-move. Sa mo maaramid dayjay kayat ti apo adda digiti barrier kakabsat. Bangen. So di verse 10. Kitan tayo digiti nga barriers. 2 Corinthians chapter 12, verse number 10. Digijene, infirmity, that is physical barrier. Physical barrier. Ni Pastor John mabalin nang ay-ayan ti bagbagina, kat kunana kastuyak, hangko kayat iti magna, hangko kayat iti makisangot ta tao, takastoy ti kasasaad ko. Mabalin na ko mga kuna kakabsat. Ngam gaputa amuna daytoy nga prinsipyo, grace of the Lord, hanga nagbalin nga barrier di infirmity ken kuana, nagbalin kakabsat nga opportunity tapno ma-experience na di grace ti apo kat makita yu ita kakabsat, the HBBC is because of the grace of God upon the life of our beloved patriarch. But if you look at his condition, you can never believe that he can be used of God to build a church like what we have today. This great ministry.
the infirmity, physical infirmity kakabsat. Iso nga no, adda digiti nga infirmities tayo, physical infirmity, wano a sense of inadequacy, hanga dapat isot mangpundigin ka, ulitet ka, deta word nga pundi kakabsat, dapat kwa, kanayon nga ipalagipyot bagbagiyo, hanak dapat mapunpundi. O, kasla silaw kakabsat nga, uray ion mo, di mo tagsilawon, tanan, napundin kakabsat. Ado Kristiyano nga kasta, assignam nga agtrabaho kakabsat, hanag gunayan, tanapundi. Agkantakan tot choir hanakayatan, napundi. Agtukar kat violin hanakayatan kakabsat, napundi. Agtukar kat keyboard isurum tuman ni kastoy hanakayatan kakabsat, awisem tuman ni kastoy, may kantuman nagdalos, hanakayatan kakabsat, apay, napundi. So hantay dapat mapumpundi, amen? Amen. Ibaga man takaabay mo, hangka dapat mapumpundi ako nam. No napundi ka, sukatam neta bumbilyam ko nam. Amen. So, ni Pastor Joe, hanga napundi ka kapsat, gapo ka DJ nga physical infirmity na, no di kat kinita na ti grace ti Apo, alawan na po. Impalubos mo. Kasi, dapat makita makas day impalubos mo nga kastoy ti sitwasyon. Tapno ma-experience ko ti grace mo. Dapat overcome mo di negative situation by the positive grace of God. Hanga DJ, maabak kalatan kakabsat ka DJ nga negative nga situation. Amen ba mga kapatid? Importante di gito Anapay di barrier kakabsat nga nakita tayo. Saan lang nga di infirmity na ni Pastor Junan. Okay? Gapo di may isa nga nag-supervise na nga project kakabsat. Ituloy tayo. 2 Corinthians 12:10. Physical barrier. Anapay? Reproaches. Amoy reproaches, social barrier. Ti social barrier kakabsat kat di kwa. Reproaches kat panangumsi, wano panang tagibasit. Pananguyaw ti tao ging ka. Deta ti makuna nga reproaches. Kuna daging kagat, awalat di ka papapanan. Aglalano no yeg sa oking kagat, dete medyo napigsat boses na kabsat kat mapundi ka. Wala di ka papapanan na kapilya tila da nga nasurusurot mo anat naknakan mo kung daging ka. So may dep ka han dapat kakabsat. In necessities. Ado nga pagkasapulan, apay nga di ka may makigimong. Apo, ado nga min nga kasapulan, ado nga bayadan. Digitay bills ko, ado ti kasting iset-settle ko, ado pa'y digitay kastoy ni, agipatuludak pa'y nga min, kastoy. Kitan tayo kakabsat. Alagat agpaiso digitay nga bambanag. Ngam ko na tayo Apo tulungan nak. No kastoy lat ta Apo, kaano aktopay nga agro. No kastoy lat tat pa nagrasrason ko Apo, kasano akpay nga agro a Kristiyano. Di amin, ustod ako nakakabsat, takay man timang judge. Damagam tabagim iti Apo. Apo no kastoy lat ta nga agpaiso ti rasrason ko nga, jak makagimong, jak makaited ti tithes, adot kastoy. Kaano aktopay nga rod nga agro. So, dapat baliktadam di nga sitwasyong kakabsat. Alam ko no kastoy lat nga kanayo na kamasaksaktan, ma-open, alisto ak nga mapumpundi, kaano aktubing agbaling nga strong nga Christian nga rod, no kastoy lat agang kanayon. Deta mo da kakabsat ti bagam tabagim, October, nagbalbaliw tayong kakabsat na nga ni December. Umay man ta 2022 ang kakabsat, iso nga aglopos tayo ka, di kita'y madingog ugali tayo. Amen? Duhan nagbaliw, dagiti sitwasyon, sikat agbalbaliwan. Sikat aggrown kakabsat. You grow through the situations. Do not allow the situations nga isut mangistop jay spiritual growth mo. By the way, God allows those situations. Why? Because amo na nga dapat ma-improve king ka nga attitude. Detat laglagi po makang kanayon. Umay digita nga sitwasyon ti biyag mo, hanga gaputa di sitwasyon ti parikot, at the attitude mo nga dapat ma-improve di da kakabsat. Amen. See? So, the attitude tayo kadigitoy. Infirmity, reproaches, necessities, anapay. Persecution, that is a religious barrier. Religious barrier. Distresses, amoyt distresses, emotional barrier. Digitoy pakalidayan tayo, pakalidaangan, di ba? Wano makapasakit tirik na, digita timako na nga distresses. And it makes us weak. Kita ma? It makes us weak. At ako na ni Apostol Pablo, when I am weak. When are you weak? Humanly speaking, infirmity, reproaches, necessity, persecution, distress. That's when you are weak. But
Do you stay there? Anak ko na ni Paul. Then am I strong. Deta ti joy tayo kakabsat. Ako na tayo, thank you Lord. Your grace is sufficient for me. At digiting agda mga parikot problema ita. Ngem impalubos mo digito itap to experience ko. Iti parabor mo iti biyag ko. Amen? Amen. Praise the Lord kakabsat. O, ituloy tayo itong maminsanan. Gusto pala di jay. Baka no ma-impatyo kayo kakabsat. Okay? So, i-review tayo. Our joy is, we rejoice in the truth that, number 1, my name is written in heaven. Number 2, all things work together for good. Number 3, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Number 4, He will never leave nor forsake me. Number 5, His grace is sufficient for me, my challenges and needs. So, kakabsat, damagan man di kaabay mo. Brother, sister, yan nagtanga number tinakablesam ko naman. Ask your seatmate. Adinod ta tinakablesam nga permi nga mai-relate di biyag mo. Ha? Nga punto itatanga gundaway. Amen? Oh. Kararag tingarudan kakabsat. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Ado dagiti joy killers kan joy stealers ti panagbiag. But you said this is the day that the Lord has made. We will rejoice. You said rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. And life circumstances can cause us to despair, discourage, or faint. Ngem ken kaapo masarakan matipod no nga ragsak. Thank you Lord that our name is written in heaven. Das dayjayan apo. Ngem magyaman kami tasan la dijay. Dagiti sitwasyon ti biag, all things work together for good. Kat no adda dagiti pasamak nga nagrigat mi nga ma-accept. Deti ko maapo ti agbalin nga rason nga ma-accept mi kat adaragsak ti puso mi. Nga mang-accept kadigitoy apo nga ipalakam mo, ipalubos mo nga lakaman mi nga paspasamak ti panagbiag. And that we can do all things through you who will strengthen us. Kanyaman ti estado ti panagbiag. Ket apo ikan nakamtot bileg. And you will never leave or forsake us. Aduman digiti barriers apo Dios. Ngem again hangkam dapat nga mapundi apo. No di ka patuloy kam latat panagserbi miging ka. Patuloy kami kadete ministry mi apo. Balbaliwam digiti attitude mi nga nanasayaat. Dete kina-sensitive mi no daduma apo. Dete nakalaklaga kami nga mapundi. Ta umun-una ngamin dete emosyon nga pampanunutan mi imbes nga di objective. Di napintas nga panggap apo. Iso nga tulungan na kami nga grow. Ket ma-over kami digiti nga bambanag. Tapnon ti kasta apo Dios adun tupay. Dagiti ipatalek mo kada kami kan mabalim mi nga maaramid para ti pakaidayawam. Bless Preacher Glenn, kararko din nga pamilya ita, nang runagat ni Sandro, dan anayin na apo, ipatimot man nakabalin na Ma'am Agasam, tulungam apo idakin ni Ma'am Sister Bernadette, kat obrada pa'y apo. So please preserve their health, Lord God. And everyone, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.